Guys, jalan-jalan lagi guys. Lebaran Idul Fitri, silaturahmi. Tak apa adik. Ini ya. Silaturahmi guys. Semoga berkah barokah guys. Iya. Subhanallah, Allah Akbar ya Allah. Subhanallah. Astagfirullah. Guys. Guys, jambu. Ada jambu juga guys. Nah. Luar biasa guys. Perjalanan jauh tapi nggak sia-sia guys. Nah, dapat jambu guys. Oh, amazing. Oh. Ya moy. Jambu moy. Joy. Subhanallah. Guys. Suasana lebaran, makan-makan, jalan-jalan. Guys. Iya, no. Hai guys. Jauh perjalanan guys. Wah, guys. Oh, Moy. Makan apa, Moy? Sehat, Moy? Wah, Moy masih main game tuh lah, Moy. Ini ada Bia juga. Nah, Bia. Ini ada si kembar. Oh, amazing guys, Oh. Joy makan apa Joy? Joy lagi makan apa Joy? Joy makan apa Joy? Joy sayang Joy. Joy mana Joy? Sore mana Joy? Oh, guys. Oh guys. أكبر الله أكبر mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Summer Clinic Palembang mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri